Chibanga People's Sacco erukushangwa muri Kitagato mu district ya Shemanyi mwabazyo basize ku ekitereshe cya Christmas ba member bayo abayitabira umukazano ako kugura emigabo. Ekitukuletera ntutekaho akazano kaka ntwenda ba members bitu nabo bakwata hacu batwire bakora baya enjoyingeho baryeho menu banjirwe mbamanye Chibanga Sacco eriyo kugire kiyabahereza esente z'emigabo ezibaguzire bweni yo besi ya Sacco twatine mugabo tubatakora ngomba kutukugira shares business agenda misho nabo cyo tubasha babona umwaka kugumana mwija mwongera shares zona abahangwira bamwe batungira embuzi emifarase enkoko amafuka emichere nebindi bingi. People's Sacco ni sababa member mwena kwiza mukaeta bo banka mukigure mugabo mukazana ko kuba buricekuru tworire bintu bingi na munonga mukutereza za roni kandi twakora business zitu kahinga imisiri yitu tukakwesa ka agriculture. Abasingwire bagambira ku Chibanga Sacco bihire hari umukurwaniso bw'oroni kwe kusima bagitandikira bari mu Reverend Canon Duncan Zomugumya. Kusima Chibanga Sacco ahetu hire nembe ni sente ze tuhereza ne tukozere mwene rizo babanga tugaruza sente zitu ze bitereki ba members bitu ko yone himuri ntongera kubasima kandi kindi tukayebwa kubendeze kiro kikuru kirungi mugende nko kutwabahereze tereke mwenjoyinge kiro kikuru mushemererwe n'abana banyu. Ubwo hati Sacco ya Chibanga ne mu za Sacco ezibingiro bworo mu district ya Shema umugandi okugabe ekitereshe cyane no hire yo mwaka w'2025 ekyabunyaruguru development Sacco kwa bahambuga nkuru za Sacco eji omuri Nyakasharo Rubirizi aho abanyamugisha bahebwe birabo ebyababera umwembuzi enkoko emigati emiceri sabune nebindi bingi okugenda kugashura muno hireji embuzi ejo mugendo mu kiro kikuru cyakire special abo kuba itwe twirento aba members bitwe kitereke ebitereke bya Christmas nangwa na Easter ubutukubaha konka tubasanga mu makagabo kandi target yitu ebere ba promoters amwe na ba founders konka tunurira twatambinji twatamira aba service providers twatamona aba agents bitu abo mirimo nje bakora ba memba bababikira umusako w'isente ziri kweshumba mu biliyoni 3 n'obucweka buna kandi bayaguzayo biliyoni 10 n'obucweka buna. Sacco ejo bwahate kozura amagoba ga biliyoni 1 n'obucweka buna nokwe kugarura ba memba bayo kitereke nko muringo gwo kubasima. Izo kutuyontuzamu tutwire tugabura buri mwaka ubwo mwako kuizo kutuyontuzamu ebisya twine byinshi mwene nisaba abantu mwena mwiruke mwikara Bunyaruguru Development Sacco kugira ngo ebisye biriyo byona mutakarufe Sacco yitwe kuzire uko twine ba members omutwaro gumene 13 bihi tuza kubigwe 13 umutwaro gumene 13 kandi katandika ine branch emwe atwine amataji 5 katandika twine abakozi bashatu atwine abakozi 3 nareba ngo Sacco eje riyo ne nkorere byo kuganyirwamo nayemerera abana pici nahise abana b'ukwemerera pici 15 ndago bariyo barwo mugoro kandi bona bombekire batasa n'abakazi nanye nayembeka mu muzigo wa ikamasagano bagira ngo aha nawo amusesere abo kurwo mu Sacco eje umumanyangu bank eje aine enkora nungi no izaha osaba sente mbwire bucyo usaba saha isatu sam 18 wazifunire. Ubwo hati Bunyaruguru Development Sacco eina mataja atanagar mu Nyakasharo Chambura Kasese Ibanda hamwe na Kitagwenda. Gasha kwa Sheikh Abdulatif na Onesmus Ndianabo.